3D printers to wood finishing tools. There's the router. You can see he's over there working the electronics bench. And then of course behind there's lots of sizes and types of the 3D printers here. A laser engraving machine on the end, so cutting and engraving. All of that, all of those capabilities are here, and we can help with anybody to design, think them up, and get them created. Who is supporting our budget? We get grant funding for this, so it's partially supported by the SBA, the Small Business Administration, also partially supported by the Economic Development Authority, which is another federal agency, and then we have state grants to fund it. And we'll see, because we may have to transition to finding some new kind of funding, so we'll have some industry partners that will also come and support. Одоо энэ төвийг одоо санхүүжилтийг нь хаанаас төрөөс юм уу хин нэг юу хаанаас босгоод байна гэсэн чинь 3 их сурвалжаас босгоод байна. Нэг нь бол төрөөс босгодог, нөгөөх нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжлэгөөс босгодог, нөгөөх нь болохоор одоо яг энэ чиглэлийн аж үйлдвэрүүд одоо хэрэглэгчид бидний одоо салбарын буцаагаад эдгээр дээр нөө ханд өгч өгдөг. Тэгээд эдрээс гарч иж байгаа санаанууд нь эдрээс гарч иж байгаа үйлчлэгээр эдрээс гарч иж байгаа тэр хүмүүс сайн байх юм бол нөгөө хин энэ хэрэгтэй тийм учраас эдрийг бас дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд эдрийн дэмжлэгийн бусад тэр шинэ стартаптай бас дэмждэг гэдэг ийм харилцан хамгаалалтай юм л явж байна. And one of the best benefits of this space for a lot of the startups is they can prototype using the 3D printer, and that saves a lot of time because it's really expensive and can take a long wait to get a machining shop to run some small order for something you're trying to build versus perfecting it in here with 3D printing and the other engraving lasers. So that is some space that we see a lot of people from campus coming to build out prototypes, and then once they've got it correct, they'll send it off to get machined and perfected there. Тэгээд энэ 3D принтер бол бас нэлээд цаг хугацаа орж өмжин хэвлэдэг, бас нэлээд өртөг гарч ирж хэмждэг. Хүн бүхэн ч юм уу байгуул болгон дээр бол нэлээд авах бас боломж муутай. Тэгэхээр энэ дундын байдлаар бас яг тийм бүтээлээ төрүүлсэн хүн санаатайгаар тест туршилтын загварыг гаргах юм бол энд нь бас дэмжиж өмнө хийвэрж гаргаж өгдөгөр бас манай энэ төвийн давуу тал тааж. Тэгэхээр цаг хугацаагаа хэмжээ, мөнгө хэмжээ, эдрийн дэмжлэгээс авч чадчих юм гэсэн. Тийм үү те.